Confederation of Khasi Janta and Garo People FKJGP North Khasi Hills District minta kesngi kalau lej benyakendo ya kakong birani Additional Deputy Commissioner ke Ribhoi District ban IT da ka dor khas na ka binta ban dawa ban wengno ne pinkin ria shawe ya ka kherdap GST ka badan ha umling Ribhoi District. Habakran shikilat patay kubor uba Ricky Majau Secretary ha ka jingdan lang uba Banroy wa lang Information and Publicity Secretary ka North Khasi Hills District lambat ki dekhat ka seng ulaong bagatay ka kherdap GST kala penthut ya ka let ka wan ki patba ulaong ru bahagi ni kapor baga jingshna surok kadang yat shat hakatay ka jaka ka jingyang ki trok kala bu jing abat jingma ya ki nonglet nongwan nalor kata ulak kadaw ba ki jingja accident ki jujaman kapor ha umling ka bapenlong ya ka kenhon bandawa badai banweng mardor ya katay ka kherdap na katay ka jaka banlat na kinu ki jingja basnusi. Nina kaliang ke FKJP North Khasi Hills District harangkat buat ke Nongpok Circle buat Presiden Nongpok Circle buat Presiden Jongkok Umi Circle ilaiwan minta singi ban bu gedor khas additional DC ibadi ban pej apa ke District Administration halor ka katay ka check gate jong ke GST ka jingdon jong ke check gate GST hangtay kelap pentut bahai kali kawan jokinong lek ngawan lengba ka jing check iki gitrok bagi penyang hak itu gilinti dang hak ini kendiat tayo kini kendiat si ajabun ki aksiden hak itu nomor ba hangte ketika linti gede benang susna ingin kalian keseng ilabu jingtho bagador khas ya hapo District Administration bakin weng no ikitai ki check gate jeng GST bakin siap no sawai ngim ong bakin penduk pendam sudan bakin bu no sawai gi cekap kam kluy kenang ba kali kawan jong kinong lek ngawan kansuk marba kajingdon ko tay ko jabi ki aksiden na kapor tingi na kaliang kaseng like yo kendo ya Madam Birani jadi additional district deputy commissioner i laong hiba in sasim kiahi marba na kaliang district administrative na kapor ki jutip ki julap ni kita ki jingja basosi ki aksiden tang hadang kini kiliat singi adon tang lamta ki jutut ko tay ko adon kata ka jingyap brio kadi sosi mo hari kasem tang ba kajing pelong zuki ya ketu kesaka bikin penyang kali marba hakajing sisa kila long ya ngaka bor jong ka jing batay jong Supreme Court ba ka article 21 April arja kanri la amen ya ka rule ba omsa ya kitrok bakin yang harut di national highway tewat kataru ke GST kadang le kita kadang penyang kitrok harut surok bat kene kon ra kajing mah kala violate ya kata ka ujong ka Supreme Court ya ka bill ka balapas Supreme Court hak bayde bat ka article 21 ka balakang ya kitrok begini harus surok nomor ba bajujia kita bajujia na kapor gi aksiden